Živeći u Srbiji 37 godina, ja sam zavoljela srpsku kuhinju, naučila srpske običaje. Sredinom oktobra svaku godinu pravim zimnicu i evo došlo vrijeme za kiseli kupus. Sad moram svaku glavicu da očistim od pokvarenih listova, operem i poslažem u bure. Kupus je opran, očišćen i sad ću ja u svaku glavicu da sipam po jednu kafinu kašičicu soli. Poređam kupus u bure. Bure moje 60 litara. Evo, kupus utrambovan. Stavit ću 2 dunje. I treba da zalijem vodom. Na 10 litara 200 grama soli. Pokriću bure samo krpom do sutra. Sutra dan vidjet ću koliko kupus upio vode u sebi, pa ću da dodam vode. A inače treba kupus na 15 dana pretakati. I to je sva procedura. Najlakši posao za zimnicu stavljanje kiselog kupusa. Od 30 kg kupusa meni je ostalo 2 glavice. Ja sam njih izmerila. Ispalo je 3,5 kg. Pa ću da napravim kupus ribanac. U rendani kupus dodam malo bibera u zrno, malo crvenog bibera u zrno, negde 200 grama rendane šargarepe i 3 supine kašike, 3,5 soli. Na kilogram ide 1 supina kašika. Sve to lepo sjedinim. Ne treba je puno pritiskivati, samo lagano promešati. Posle mešanja
Rasporedit ću u teglu. Pokrijem teglu salvetom i čekam dok ne počne proces fermentacije. To je sve.